Amerika, hakurikiraho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza bukurikiyeho. Ibyo bihano iyo bije byikurikiranya gutyo, mwebwe nk'igihugu mushyira imbere nk'uko mubivuga umutekano wanyu, mwadohora mute kugira ngo ibyo bihano kenshi na kenshi usanga byibasira abaturage bishobore gukurwaho? Ntabwo u Rwanda rushobora kudohora ku mutekano w'igihugu n'umutekano w'abanyagihugu. Nk'uko nabivuze, dufite ikibazo cy'umutekano ku mupaka, umutekano wugarijwe n'izi ngabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'amahanga z'Abarundi, ingabo za SAMIDRC ndetse abacanshuro b'abanyaburayi nubwo bagabanutse, umutwe w'abajenosideri FDLR n'indi mitwe y'abazarendo. Kandi ibyo ngibyo bikaba binakurikira imvugo yo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda yavuzwe na Perezida Tshisekedi inshuro nyinshi. Rero ibyo ngibyo bituraje inshinga kurengera umutekano w'igihugu no kurengera umutekano w'abanyagihugu. Ibyo ngibyo ntabwo tushobora kubishyira mu kaga ngo kubera imfashanyo z'amahanga cyangwa se isura u Rwanda rufite mu mahanga. Twebwe umutekano w'abanyagihugu nitwe tuzawurengera, ndetse n'uko mu gihugu 94 amahanga ntaho yarari mu kukiza abanyarwanda, n'abanyarwanda ubwabo barengeye abanyarwanda bagakarika jenoside yakorewe abatutsi. Ubwongereza buravuga yuko bwumva neza yuko mushobora kuba mufite impungenge zishingiye ku mutekano wanyu, ndavuga umutekano w'u Rwanda, ariko bukavuga yuko budashobora kwihanganira ko ibyo mwabigira urwitwazo kugira ngo muvogere ibihugu muturanye, ubusugire bw'ibihugu muturanye ntibwubahirizwe. Ibyo byo mubivugaho iki? Kuva mu mwaka wa 2018 ngira ngo hamaze kuba ibitero bigera nko kuri 20, byaba ibitero cyangwa se kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Rero undi ku itariki 23 z'ukwa mbere hari ibisasu byarashwe ku mazu arenga 200 y'abanyarwanda mu karere ka Rubavu, hapfa abantu 16, hakomereka abandi 177. Ubusugire bw'igihugu ntabwo ari concept yakorewe Kongo gusa, yakorewe n'ibihugu byose harimo u Rwanda. Rero ntabwo dushobora kumva yuko amahanga avuga ubusugire bw'igihugu cya Kongo yibagirwa ubusugire bw'u Rwanda. Rero ibi ngibi nibyo turengera kandi tuzakomeza kurengera. Ijwi ry'Amerika tukivuga ku bibazo by'umutekano mu karere, mu gisagara ca Goma no muri territoire ya Nyiragongo nta muntu asigaye mu ikambi zari zisanzwe zicumbikiye abakuwe mu vyabo n'intambara. Mu ikambi zari nini kurusha izindi nka Rusayo, Ijwi ry'Amerika ryagendeye, abari bayirimwo bose barahavuye basubira iwabo, ariko hariho abandi